Nyau Terap Youth Council HYC Central Executive Council hapok kejinyalam u Presiden ba Roy Kupar Sindram menta kesengi ke khat arteri unai lur Arhajar Arfusan kelalet bani kendu ya u Joint Director Surgeon Superintendent Jongka Civil Hospital Shillong hadian kejingyo jing ujor na ki babun ki pat ba halor kejing bot teng jong kinong sumar banle ya kita ki operation ni ban put ya kinong pang hakani ka hospital. Kalau ong ba kani ka jingle ka kata jur ya kinong pang ke bela upslam ban yo jing sumar bat kan kata jur ya ki briu ki bawan na ki jaka ki bakham jengai bat bakham duna ka yo ka kon. Kumta ka seng kala dawa na surgeon superintendent jong ka civil hospital ban shimkhya ya kani ka benta ban kumju ba ka hospital kan bo khambun ya kita ki operation khnang bakan pensuk ya kinong pang. Ke HYC kala pentip pa nakaliang u Joint Director Jongka Surgeon Superintendent ulakular bakin sa penbiang no ya kita kijing don kam baro bat kum kini kijing ja kinam ja shu nang ni shakmat. Tingwan ikindo ko tong invitasi i Surgeon Superintendent jadi Joint Director kepada HS nong ikat jong ka Civil Hospital Shillong. Kalau hadir mengilayo ya ki jingujor na kirupat ba bat ki mong syak sumar pang ni Civil Hospital Shillong. Hindi tang banta gini kibanay ki balada po kila don ko ni kuan sumar ni ong ba nakaliang do Civil Hospital na kini ki department ko repair siya ko ya kasi banle ya naka operation dan iban po ya kita ginampas rain dalapoy kita kasi baday banle ya ka operation hakda kasi kabaday banle ki cancel ya ka operation dilo bat ki ong wan biang hagaway bat kasi hindi ya way nong pang don ba don ko ang ingi bahadu RC ba license ki bu ya takatarik rain dalapoy po kita katarik pa nang ni na po Civil Hospital ki cancel no lani ki ong ba mra banle ifimtas ki sa wan no hagaway kasi ti ni siyam ba kani ka jingle ng Civil Hospital ya unong pang budon kami ka kalingkuat kami so untuk ubri budon kami ka kalingkuat le si ubri ubla shitam akamet ka jubu de na markata ba banle ya ka operation te kajing pen sangi kansan kataru halas menit kidon kinong pang kibuan na do na nong kenong kibahap ban sa yin jong bahay nga sem jong pila ni banwan na lagi jong isnong ban kulot ka pisa ka tangka ka jong ki banwai kali punta ter banwan na po Civil Hospital da kajing mut lani da kajing kmi lunti ba kumbaw doktor labu ya kasi banle ya ka operation nam na kajing pang jong ki ren dala po ipat ang niya po Civil Hospital ki siya pen sangi no ki siya pen hai no sila ki jong ging sem da ka boong ya pingin nom la banle am ta kasi wan no ako kasi ti kani ka bu jing hindi tang akabuan perkat ka dong ki ubri ubla ki lenti ban lesi ban kya ban krat no lomba ka ding yo ikila sumar da ka ding operation riu hapan up da ki banai biang ban yo biang yang kata lenti ban yo ka ding sumar tikani kam ta tangi ka pisa ka tangka ko mo ipi ibawan ban syak sumar ang ni po Civil Hospital ni soto bagi di gibri ibawan na kilong yin ki baduna kayo ko kimdan galat yaki bakin let chaki private hospital delor ta nong rem bakiwan ban syak sumar mo Civil Hospital da ka ding mi lenti bakin yo yang takalak sumar niyo iya ka sarkar jela ka dong ka ba ka lada pipet ya ka budget jong news nem bala dia arto arsan ka sarkar jela ka bu ya ka allocate la ne ka mang tingka hadu 5% nam ta ka health department ka badi ka bahe tama ka jela ka kari india hi bro koi bagi state in allocate hadu 5% ne ka budget total budget ka dong ki ha ka health department ja kani ka pergi ba ka sarkar jela ka kuat ban ba kini ki health institution nani ki sarkar ki hospital sarkar ki dong la kalau di Civil Hospital di CC berdua kiwai kin aya kata kajing sumat mabiang ka quality service ka dokti rela dan nila ni yok pat tung kini kijing ujo ka pelong yang ni bengin doktor baka ta kajing kwa na ni kajing trang dari sarkar panuan ra ka quality service ka health department la ni health sector la kan long sisha ni tidak kalian kadong ni hadin mengiyo ka ni kajing ujo ni lawan dan ikundu ISS banta kasi kabening kong ya ban suku ni babale ka ni kaca aba pila om yo ubri ba banta kasi on the operation je don kibri ba pila pa kya alpa po hospital simit dala poi men step banle ka operation fi ang ba em kilik no siya min sale ipia ko kasi tikai kada ko pulong bunta te da kajing kira ga dong nim ta sini ni suku bahang ni Civil Hospital silo kadon tanggoy ka operation theater kadon tanggoy ka kamera ka bantu ye kinong pang ti nakaliang do ka jong hangni ang po Civil Hospital kibun ki department
la kalong ke department jong ka bakut igisiin yorku kadon ke department kibalik nam tak jingpang yo fair ka cancer department kadon hangi kiwi jingpang ti na kaliang jong ka hospital kila pendet igisni bakanu ke department ka digisni banput bat kidon gisni ko ong bakibun pala kinongpang sikimlak ban pendet blun ti na kaliang jong sing yong balada kalong bunta kabening kong ka ka civil hospital ka di banle kalong bakadi ban penmi sa kawai lan artli operation theater kanang balada kibu yung nunong pang kamday man ong bato si bakilabo tin pensangya tin pa no usayen kabaar ka bangila ong bu ba hindi man le scheduling kan tinbu ya ka por panamta kata ka department nam taw nong pang kadai kata kasi bat pila su tu pa habang tinle ka operation kan sempo tak no kak numut pila banle ka sisi te kanom don jing shu ka civil hospital ba ban ong ban dala ade ka por bakin pa no kalai kinong pang tidak ka jing kren ga dong ni bet ss mentai la ong ni badang men kani kata yo ko menta kila da ban bu bakin syong ya ka jing lang bat kin bu ya kata ka por bakanu ka department kan le akanu ka si ya ka operation but yakin nong pang kin bu be tek tak kum ka jingla jong ki doktor ban le ya operation di ila ong ru yang ni banang ni syakmat kani kanom jashu tinakli ang do kaseng ni la ong i ba ideru ban control sa ka balada ka civil hospital Silong kadon kam ya ka operation theater sa kaway lan sa artillery ka ban control sa ka namar kung magalong mentahi kung mga laong baka civil hospital ang niya Silong kadi ka civil hospital ka bahe kabaki pat ba nakeleng do ka rilum kasiyan kya nakeleng jong kijaka hamtam ke beduna kayo kaswat iwan man sak sumak tikit milen tiru andalawan ako civil hospital inyo ang kading sumak na bikin lat ni kijing pang sistem ni ba hindi tang kumuon na kading pang sistem kin kamera perlu ha kading lo jingsa kadong tingik milen ti ba civil hospital kadiban aya ka quality service kanang ka rang ba kumang kumakasorkar ka trang ban aya ka quality service lumaki hospital sorkar bitong kang nipet lu ya ka civil hospital Silong ka day ban le punta tinakalaw ng masay nila aya ka dingko sa ESS ban panpawi ka giding kendu lagi giding ujo ka bangingi layo bat nakalaw ng ESS ila ong ngi ba ka civil hospital ka management ng hospital kan sa Shimkya banle bodon kam ba ila ong ru yangi ba nang ni syakmat le si kum kita ki kinomja na ma hospital kan sa plan ba akanu buru kom ba kani ka jingle surgery la ne ka operation kin panyak na kaliang de hospital tingik mit lenti ya ka ba adin kan ikudo bala nang ilap ba hospital kadang le kumju kidang repeat ya kani gaju la ne kitang yai biteng ya kani jingle imanti na kaliang de paseng hapan shim sa tiwai kila ini ban slow sa kibor ki bahalor banle ro kay bodon kam le sya ka sulo